Suelta la olla, el magazine matinal de Alavedi Ratia, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. La envidia de todos los magazines, de toda la franja radiofónica, lo que no sale en Suelta la olla o no existe o no queremos que exista. De lunes a viernes, de 10 a 2. Gure helburua irratia neska eta mutilei irakastea da, irratia ezagutzea eta batez ere ondo pasatzea. Horretarako guk hainbat eduki proposatzen ditugu, baina aproposena da beraiek etxetik ere eduki horiek prestatutak ekartzea, horrela freskotasuna eta lotsa galtzeko, ezta? Araba Izpide eta Izpide magazinak aurreko ikasturtean ekoizten hasi ginen, Alavedi bin, 98.8 alavedi.eusen. Eta bueno, aurreko ikasturtean Izpide magazina 9-etatik 10 arte ekoizten genuen Bilboiriarekin batera, 10-etatik 11 arte guk bakarrik Araba Izpide magazina, eta aurten 8-etan hasi gara, 8-etatik 9 arte Araba Izpide egiten dugu. Apurate prentzari errepasoa eginez eta horretaz gain albiste nagusiak errepasatuz, eta gero 11 arte aktualitatea, bai Euskal Herrikoa eta bai Arabakoa. Gu gara kantoikoak, kantoia da astelehenetik ostiralera 6-etatik 7-etara emititzen den Araba mailako magazina, Alavedi bat, irratian, eta egiten diogu Araba mailako aktualitateari repasoa, eta batzutan elkarrizketa oso interesanteak edukitzen ditugu, así que entzun kantoia! Bueno, pues comenzaba el año pasado un nuevo programa sobre feminismos en Alavedi. El programa se llama O no será. Queremos hacer así referencia a una frase que para el feminismo ha sido muy típica y muy famosa a lo largo de los años, que es la revolución será feminista o no será. Y bueno, participamos de este programa entre 10 y 12 mujeres, desde mujeres que han formado parte anteriormente o en la propia radio Alavedi o en movimientos feministas. Y bueno, se nos puede escuchar todos los lunes de 10 a 11 de la noche, y si no tenemos la repetición los domingos a la mañana. Erraietatik gara, kontrakultura eta iraultzaren inguruko irratsaioa da gurea. Zinea, literatura, argazkilaritza eta horrelakoak izango dituzue entzungai gurean. Beti, kultura hegemonikoari aurre egiten dizkioten formak bilatuz. Eta beraz, kontrakultura eta iraultza edatu nahi baduzue eta uinak astindu nahi badituzue, astelehenero 11-etatik aurrera erraietatik entzuteko aukera izango duzue. Beraz, garaipenera arte. Ni Alabideoko kidea naiz, eta Alabideon aurten ere iaz bezala Gasteizko errealitateak urritzen saiatuko gara, momentuko erreportajetxoak eginez, eta baita ere sare sozialak ere kudeatuko ditugu. El programa que comienza esta nueva temporada en Alavedi Ratia es el de Excavar en tiempos revueltos, que se emitirá los lunes de 9 a 10 de la noche. Y bueno, básicamente de lo que va a ir el programa, este programa es una especie de altavoz que le hemos puesto a un proyecto de arqueología política y comprometida con la sociedad, que es el Grupo Arqueología Social GAS, que empezamos nuestra andadura hace 1 año y pico ya, y hemos querido dar una nueva dimensión sonora a nuestro proyecto. Kasakatxaneko kideak gara gu, erratsaioaren partaideak. Nire ondoan daude Raúl, Inigo eta ni Jon naiz. Oin hemen ez daude Joseba eta Eba, baina biak ere gurekin aritzen dira normalean. Eta gure irratsaioa da bidaiei buruzko programa bat.
mundu zeharko historioak ekartzen ditugu Alabediko uinetara. Asteartero, 9:00 11:00 arte gauean. Eta regbikapena egiten da igandero, baina gaueko 10:00 11:00 arte.